yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Ilega G1 Sorimaka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mitisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mitiselaka swona enhlekanini wa siku ra namuntlha. Hi kombela mi subscribe mi joina channel ya hina mi va ti-membera yi kota ku kula mi seketela channel. Namuntlha hi le Giyani hi le Risinga ya la hi le Risinga ya hi lo Mpampa kwala a Risinga aka Bawakhosa ya ka Hosi Ngomngoma ya ka Hosi Ngomngoma hi le vukosini. Kombela mi xeweta walawa ka ku hi vona mi xeweta hinkwenu aka channel ya G1 Solimakamu. A hi languteni mi ta twa timhaka to tala na timhaka to tala la, so a hi ngheneni a mhakeni hi nghena hi yingisela mi twa ku na xirilo xa mina i yini. That's why Mr Makamba kusuka ka Malamulele va tsuma va ta fika hala, maybe xirilo xa mina lexi ni nga na xona va nga hetelela va ni pfuneni because channel ya Mr Makamu yi na ti-viewers to tala, and at the end of the day swirilo swa vanhu swi heta vanhu va pfunekile. ya wena mi yingiseri loko wa ku ri ku wa ku sungula ku hlangana na channel ya hina bana subscribe u tlhela u joina membership i 19 rand 99 ntsena. Ampere ku ri mahala mali leyi. Ni byeleni ku problem nkulu ya n'wina leyi nga endla ku misa mi hi vitana la yini? Na khensa Mr Makamu, ni khensa loko mi ti nyike nkarhi mi ta ka Hosi Ngomngoma mi ta yingisela xirilo xa mina. Va vukosi ana va yingiseriwa loko va ri na swirilo. Ni ake muti lani Mr Makamu hi lowu ma wu vona wa ku saseka. Na khensa rito rero hi rona ni lava rona. So ni na challenge ya hala aka makhelwani wa mina ku na damu. And damu leri ri na mati ri tlhela ri va na ti-fish. Ni zamini ku requesta ku ya vulavula na vona ximunhu ku makhelwani a hi tshamisaneni kahle. An ali n'we mi nga va mi tshama ndhawini yo ka yi nga fani na mina, mara a ni hi vanhu kwala misaveni ha fana hi fanele hi hlayisana. Ni kombela loko ri ku damu leri ma ri cheleta mi stopa ku ri cheleta because ra ni onhela. Hence mi jikajike na jaratele mi ti vonile hi n'wexe ku na situation ya yini, ma ku vona ku tsakamini lani. Mati lama ya ma nga le ka damu leriya ma overflow from ka makhelwani wa mina ma ta hala jaratini. The other side of the house mati a ku hava mati. An all area leyi tshama ka yona le Risinga yi na wona nhlangasi, mara nhlangasi lowu wo tatiseriwa wo nyanyiseriwa. 2 weeks leyi nga hindza a hi nga ri na mati la mugangeni, a ku omini la a ku ri dry. Nda mi komba na ti-proof ku Mr Makamu leswi ni vulavulaka swo hi leswi a ni la ku vulavula hi homu leyi nga le Mananga a hi vulavuleni hi homu leyi nga kona. Ma ku vona ku tsakame njhani, the other side a yi tsakamanga. And munhu wa vumbirhi loko n'wi approach a nga vulavuleki i yimisa nenge na voko i ta ku hlamula swin'wana. And mina a ni telangi ku holova na vanhu laha ni tele ku tshamisana kahle na vamakhelwani, mara loko munhu a ni onhela swilo leswi loko yindlu leyi yo wona hi kuma kwini mali yin'wana yo aka yindlu. Nakona beside sweswo Mr Makamu tinhlampfi ta fuyiwa a ndhawini ya so. Tihlampfi ta fuyiwa endhawini ya so. At the end of the day swi endleka kumbe mina a ni treat munhu wa vumbirhi kahle hi mhaka ku ni approachini na vanhu lava xavisaka switandi leswi ni va fonerini ni va kombela ku ni na situation ku ri laha ni tshamaka kona makhelwani wa mina i na damu ku na ti-fish, and damu leri ra overflow. Mati lama loko ma overflow from le dan'wini ma ta jarateni ta mina a ma affect yena karhelela from that side ma ta hala, ma ni twisisa. And xitandi lexi a hi xa vona, ku na n'winyi wa xitandi. A ni swi tivi ku n'winyi wa xitandi lexi ni nga n'wi kuma njhani loko ku ri hi ku xitandi lexi a nga ha xi lavi a xi xavisela vanhu because swi onhela mina, ma ni twisisa. Loko ni tlilina ni fanele ni tlilina na jarata ra yena. Sweswiwani vanhu lava nga le ku tlinini lama nga va vona Mr Makamu loko va heta ku tlilina lava va fanele va nghena jarateni va make sure ku layini leyi va yi tlilina ku yi basa ku ni nga vi affected because na nyoka swi easy ku nyoka yi nga nghena from the other side yi ta haleni. So Mr Makamu ni na challenge. Mi raise mhaka yin'wanyana ne mi ku vhiki leri nga hela a ku nga ri na mati la a ku omini. Mi nga va mi kha mi ringeta ku vula ku cheletiwa? Yes, ku cheletiwa. Yes, very true. Sweswo a hi xihundla ku cheletiwa because loko ri ku laha hi tshama laha hi le nhlangasini, why the other side of the house yi ri dry and
the previous 2 weeks a nga ri na mati la ka area leyi mati I think a guluke pipe hala vo section F so mati ma nga fiki hala ka hina a ku ri dry la nda mi komba na ti-proof na ti-picture ku vona ni Mr Makam this i ti-picture ta 2 weeks mara langutani le handle i mati langutani la i mati all over i mati langutani la yi nga ku lo cheletiwa i mati at the end of the day swi affecta yindlu ya mina man twisisa and loko swi affecta yindlu ya mina so a ni la ku vulavula mara mina no lava action ku ni nga pfuniwa njhani ku ni nga onheleki ni langutana na vamakhelwani hi ndlela ya right a ni olovi na munhu mara a ni lavi ku onheriwa because swi swo fana na madamu I don't think it's a good thing ne loko ku ri hi ku munhu damu a ku celangi yena i ri kumela ku cele va mani sweswi swi nga vurisiwa swona ri cheleteriwa yini loko ku ri hi ku damu leri phela ku se na mpfula sweswi mati lama ma huma kwini loko ku ri ku milata loko nhlangasi vo tshama kha u pfempfa mati so like this i challenge leyi ni nga na yona Mr Makam ene mi ringeteni ku va approach ni fambini na khalanga lava va makhelwane hi fika hi vulavisana na vona ku khalanga i vahlamuri na ku hosi khosa wa rila hi mati a hi fambi ya vona leswi a ri la ku hi swona i loyi misanenge na voko a ku ma ni cheleti mati hi la mugangeni na sondiwa va ri mina ni cheleta mati swi ku yini tihlampfi leti a ni fuwanga tihlampfi swi dume ku mina ni fuwile indeed ti-fish ti kona a ni fuwanga tihlampfi ni yo ti kuma ni fika ni ti chela la dan'wini yini ivi lava va makhelwane va advisa ku okay hi ku n'wina va ri mi cheleta damu leriya why mi nga stop ku cheleta inani mi tshika damu leriya ri tshwa hi vona ku khosa wa ha ta complaina hi problem leyi a complainaka hi yona na ku n'wina vito ra n'we suka ri hetelela ri basini because sweswi a swi tiveki ku who is right ene mina hi ku leswi ni swi vulaka ni na ku tshemba ku ni right loko ku nga ri na mati laha ndhawu leyi yi va dry immediately va na mati ku sungula ku cheletiwa ndhawu leyi wa day and night so a ni tivi ku mi nga ni pfuna njhani ku at the end of the day hi hetelela hi langutana kahle na munhu wa vumbirhi because I cannot keep on going to him and ask ni kombela mi nga cheleti damu loko a ku i ni vonini ni ta ku yini ni nga n'wi vonanga mara mati ma kha ma overflow ma ta kwini ma ta jariteni ta mina yehe laha tshama koho ku dry ku omile a nge le ku onhelekeni mina ni le ku onheriweni ma ni twisisa so mara loko hi tlhelela ka vuxaka bya n'wina kusukela loko le masunguleni loko ma ha ku sungula ku tshama kusuhana na kusuhi mi tshame mi va na vuxaka bya kahle swinene ngopfu before ni tshama laniwani a ku ri sweswiya swa ku nkarhi wun'wani ha va nyika switirhantirhwani loko va xota switirhantirhwani ku okay i munhu loyi a ti tirhaka a ti hasilelaku sometimes a ni va nyika switirhantirhwani tana mi ta hi tlilinela tana mi ta endla leswi vuxaka byo a byi ri koho hi yo fika laha ka ku loko se swilo ni swi vona ku okay nkarhi mi tshama kuma ku Mr Makam munhu a moholo va nga na yena mi hindza mu ku ndzawini makhelwane munhu handle nga ku ko va ka festival ko va ku beni ka tigrema nga swi twala kumbe ri yini so i nge swi koti ku tshama i kha i fostela xini na loko ndzeni ni ya va approach hi Easter ya leni va ku yona ni ye hi Easter na khalanga futhi hi lava va makhelwane va nga ti khosa i nga tshama na mhaka leyi yi ku onhelaka ku onheleka wena a hi fambi ni ta va mbhoni mina a hi fambi impela papa lava a va ri mbhoni ya mina hi fambini fika hi yima la geteni hi n'wi vitana hi n'wi approacha va n'wi hlamula ku hosi khosa wa rila ku wa n'wi onhela jarateni ra yena ni kombela ku i yima ku cheleta mati loko ku ri ku wa cheleta ene luya wa makhelwane i vulavula swilo leswi a swi tivaka khale va kha va tshamisana swin'we laha ene mati lama immediately loko mo ze ma cheleriwa ma humi nga ku hi swilo swin'wana swo chavisa goji leriya ra toilet leriya hi nge loko hi lava ku endla toilet loko hi cela toilet liya mati lama a ma pfempfa hi nga ku mo cheletiwa because of a ma tele mati laha ma ni twisisa ma vona hala back opposite va tlilinini tolo tolweni ni mi ta ma vona mati lama nga lani ta mi kombeta ti-picture ma tele ngopfu ingaku ku va ri tavi ra antswa na leri ta va ku na mati lama nga na laha ene hambi ri tavi or amkovini hambi moya rivubye Mr Makam mata ma talangi ku fana na laha a ku ni ku nini ka mpfula sweswiwani mata ta yini mati ku nga ri ku nini ka mpfula so a mi ta tsaka loko yo solve kanjhani mhaka leyi mina a ni ta tsaka loko a ku kumeka n'winyi wa xitandi lexi okay ivi hi dila na yena ku makhelwane wa wena ku nga hosi khosa ngomngom wa rila ku jarata ra wena ra n'wi onhela ivi n'winyi wa xitandi lexi loko ri ku a nga ha ri interested aka xitandi lexi ku pfariwa magoji lama xaviseriwa vanhu va le ku laveni ka switandi all over ku hava ku xitandi lexi ma vona ku hi le kusuhani hi le patwini njhani laha phela laha hi le kasi ma ni twisisa kusuka laha ku nghena dorobeni hi famba hi milenge 5 minutes hi le dorobeni ku hava munhu la nga a laka ku tshama ndhawini yo fana na lewa in regardless of ku nga va ku ri na goji ra mati munhu loko a ri interested hi xilo wo teka titiraka ta misava leyi ni nga yi hoxa lani yo yi xava a hi loyi yi kha misava leyi i G5 munhu loko a lava xitandi o faka i G5 laha and then ku ndliwa yini ku friwa laha damu leri nga overflow either overflow ri ya kwele ka yena loko mo vona tiyindlu leti ti nga hala hinkwato ti gugini vanhu lava va nga le kusuhana yena hinkwavo va hlamulani na yena na ta vula ku
ngozondiwa hi vanhu hinkwavo ka muganga hambi va ngo wazondiwa the whole area your neighbors ava vulavurisana na wena hi mhaka ku yini attitude leyi nga na wena nkulukumba leyi is not make sure is very rude loko a vulavula na munhu a nga swi koti ku hlonipha munhu wa mthu loko ku ri i ku hlamulela ku loko i n'wi vutisa something i ku nyika answer yo ku provoke ku okay mi hetelela mulweni and mina I'm not that type mara loko mo pfuna hi Mr Maka mi ta va mi pfune ngopfu hina hi tihosi na sweswi channel leyi mi ta swi vona sweswi tihosi ti nga live ku yi ta ku tlula mpimo ngopfu mara loko ho kuma munhu wa xitandi lexi a ni xitandi lexi a hi xa yena xa hi lexi xi nga leyi yena ina advantage ya ku la a ku tshame munhu mara loko u kumeka n'wini wa xitandi lexi then problem yi raisiwa because na lava vinyi va xitandi va xavisaka xitandi ni va fonerini va tini va ta vulavula na yena lexi va nga ni hlamula xona va hlamule xithaka man twisisa i va hlamule xithaka ya twala swinene so I think in 2 weeks or 3 weeks back yes vona makhelwana wa n'wina va chelele poison ku ya hi vona poison leyi yi cheliwe endzeni ka masi ne va yi xiphazeni va yi siya ehenhla ka fridge swi nga va kha swi fambelana na swona leswaku pepa ka mati kuma ku loko n'wina va makhelwana a ni hina hi Mr Makamu hi tihosi hina ma ni twisisa hi tihosi hi tilidara na loko n'we mi fike laha mi fike a vukosini swa poison ni yo twa hi makhelwana va ku anga makhelwana wa nga pfukanga ku le xibedhlele ma vona hi Mr Makamu loko nga tshami kahle na vanhu unfortunately swi humelele mina a ni ri Joni loko a no va la a va ta ku hi ku luya i langutenga a ni n'wi zondi munhu luya makhelwana wa mina ni n'wi zondi loko o kota ku a tshama hansi a vuyisa ti-senses ta yena ku loko a ko va ku ri yehe a ri na yindlu yo saseka like this one ivi mina ni n'wi onhela hi mhaka ku mina a ni na yona yindlu liya a ta fila njhani ma ni twisisa ene ku komba ku mhani holovi na yena hi tshamini hansi hi n'wi approacha hi n'wi kombisa ku makhelwana a hi hlayisaneni leswi a hi nga swi endli na loko ku ri hi ku n'wina mi ri a hi n'wina mi nga na inani humesani ti-fish letiya hi lwana ku inani la yi pfariwa na mina I was going to a ni ta yimisa voko ni ku okay ni kombela ku damu leri hi ri pfala even if nga ri jarata ra mina for my safety reason ku jarata ra mina ri nga vaviseki a ni ta kuma titiraka ta ti-G5 hambi ko va 4-5 ti nghena titiraka mara ti ta nghena njhani ka bodlomela no bodlomela la you must get people lava nga ta susa misava la from la outside va yisa le i mali yo tala ngopfu loko ni kha ni aka laha Mr Makamu ni sogole ngopfu hi mhaka ya mati lama ma tele tilora ti nga koti ku nghena misava yi boheka ku chika outside yi rhwaleliwa hi vanhu yi nghena ndzeni ka yindlu so swa poison hi mhaka ku i fambi khilwa na vanhu a wa ha swi tivi ku i dlayiwa hi mani hi mhaka ku munhu un'wana na un'wana around your area a wu kumani na yena so you end up saying ku ri vanhu va nge ku zondi hinkwavo Mr Makamu if u endla swilo swa right hi lava a khalanga ma swi vona emakhelwana wa mina a va tshami ka ndhawu ya fence mara mahanyelo lava nga na vona papa lava ma chavisa swilo loko i kha hi aka yindlu laha a hi lomba ka vona ti-wheelbarra sweswi mi kha mi ni hleka moko ni na bara yo fana na yindlu ya mina hi mhaka ku hi lombini swilo va hi dyondzisa ku okay loko se swilo a hi nga ta kota ku veketela swilo laha because a na nga tshami munhu swi ri easy ku vanhu va nga nghena va tshova va yiva because a nga se fa kona mafastere as you can see ma ni twisisa so ya poison i vanhu va lava va onhelaka a ni hina vanhu hi fani i nga onhela ngomngoma i famba i vulavula thyaka i ti byela ku ya wena i vulavula ngopfu mara hina vanhu hi fani kumbe ta kuma ku va lava a tshamaka kusuhana na vona na lavaya a va twanana na yena hi mhaka ku yini is how he behave ka vanhu treatment ya yena ka vanhu is not right because xin'wanyana va nga xi kombisa vona ne va kombisa timhaka ta ku vanhu va ku tala la hambileswi nga ri ku hinkwavo a va tsakeli va pfa va lumbetana ku yiva and everything so na leswi a tihlampfi ku nga va ku ri nyimpi yaliya ya ku vo lwisiwa ku fana na ku kun'wana laha vete va yivini kun'wana laha vete va yivini mavo so u nga ku va makhelwana lava mo ka mi nga ri ku va laveni la mata hi Makamu n'wina xikomba xi mi katekisi mi vutisa swivutiso swo hanya Mr Makamu mu huma ka Mdavula ne mi nge fiki mi komba munhu luya mi ku laha muti luya sesi luya i dabadaba a nga ri dabadaba swi komba ku community yi voni swin'wana hi munhu luya ku hava ku va okay na ta mi nyika a simple example papa luya a nga tirhi mi la ta vula ku loko ku ri hi ku i munhu wo i tirha kahle na vanhu lava mi vona ku va nge le ku tirheni la jarateni va suka a ti-F a ni ta tsandza yini ku ntirho lowu ndlaku hi vanhu lava na a nga wu endla a tirha ni n'wi nyika mali mi nga nghena laha hi le ka Mabunda i advocate laha hi le ka Baloyi le hi le ka Baloyi laniwani hi le ka van'wani va huma hala ka Dzingidzingi ku hava munhu la nga tshama n'wi nyika base job because va swi tiva ku a yi chayi kahle
i nge vitana swilo leswi mundzuku ka siku ku nga ta va na ti-consequences u hoxa xilo ndlwini ivi mundzuku loko vuye kuma ku foni a yi kona and then u sala u rila ku hava ku vanhu hinkwavo va nga n'wi zonda hinkwavo there's no way a swi possible na loko munhu hi Mr Makama a ri xisiwana n'wana mani laha hi humaka kona na hina swikoho swisiwana a hi tshama hi khola hi swisiwana hi swi tshuneta kusuhana na hina vanhu mani twisisa hi kota ku hanyisana ku okay vona makhelwana a wu le ku tirheni wa hlupheka la na la mi ni kombela ku i hamba i tirha jarateni ra mina i hola monthly jarata ra mina loko ni ri joni I must make sure ku my yard is clean wehe i ta va na salary langutani ndhawu leyi a tshamaka yo mi nga tshemba ku tshama munhu la tshama ko n'wina loko mi langutini mi ngo zi mi twa ku xavisiwa tihuku mara ku tshama munhu Mr Makama ni tshemba ku vele ku hi tweni vanhu lava faneleke ku va nghenelela ne yes a hi ta tsaka loko vo ta va ta nghenelela mara ni ta tlhela ni ringeta ku hundza le ka vona ni twa ku ri va ri yi nga solveka njhani kusuka la but a ni ta tsakela loko a swo va swa ku swi famba hi nawu swi va nawini ku nga vi ku mundzuku ka siku va ku loyi i ni pfaleli la so a swi va swi ri swilo leswi swi nga nawini Mr Makama mara kwala ka yaleyo mativa ani mina phela mina a ni endli xilo without a protocol swilo na swi landzelerisa ku mundzuku ka siku timhaka ti nga vuyi ehenhla ka mina before ni vitana lava va xavisaka switandi laha I have approached the guy a nga vulavuleki which is number 1 ne number 2 ni landza vanhu lava xavisaka switandi kutani mi ta vona condition of my house ku yindlu ya mina ni pfumela yindlu leyi ni nga yi aka ku durha yiwa na hi mhaka ya munhu leswi a cheletaka mati or a endlaku yini okay he's refusing ani ku hi nga banani hi rhanga ro hisa ku okay yena a nga cheleti mati a hi kumeni n'winyi wa xitandi lexi swi easy ani vanhu lava ku na switandi leswi na tinambara swa tiveka ku laha ku number mani laha number mani loko ku ri ku a ku na munhu la n'winyi wa xitandi lexi is no longer interested xitandi lexi a xi faka price mani twisisa if vanhu lava va hi nyika go ahead ku okay wena hosi ngomngoma damu ri ngo ra ku affecta kwalano ha ku nyika go ahead xava ndhawu yaleyo then it's fine mani twisisa ivi mi ni swi tiva ku okay this is my yard phela sweswiwani vona ni fanele ni faka wolo la ani mara mi ta kuma ku wolo leyi ni nga ta yi faka a yi nge solvi nchumu tola ku tiva hi sa van'wana va ti-cousins va ka va byela ku ni fanele ni faka wolo hi chela ku ya hansi goji ri end mara still Mr Makama hambi ho faka wall ne loko problem ya number 2 yi nga solvekanga hi ta va hi nga ndlangi solution ene xin'wanyana ko va ku munhu loko a tirhisa nkani why 2 weeks leyi nga hindza hi mhaka ku a hi nga ri na mati why jarata ra mina a ri dry a ku se na mpfula phela sweswi mati lama ma vuya kwini futhi hi mhaka ku a ku ri dry la ni ta mi komba ti-picture ni ku Mr Makama hi leswi a nga ri na mpfula langutani laha ku ri njhani a ku ri na ma ku vona laha a ku omina ku fana na laha ma vona misava leya G5 leyi yi endle different ngopfu a hi nga ta tshama la a ku ri damu yes a ku ri damu I will show you the pictures the way misalo yo one an harasa ku kona one harasa to be honest with you one harasa and loko se ala ku ndla swilo hi ndlela leya ku ye is provoking a ni nga swi lavi ku hetelela yi nga chayi kahle because sweswo swi nga koteka loko munhu mina ni ri n'wana wa le vuhosini ni ze ni rila ku mina ni ri hosi na hlupheka ivi malanda ma mina ma fanele ma ndla yini mundzuku ka siku ta ku sweswi mi vulavula hi mhaka poison ku i ri cheleriwe masi yini unfortunately na hi ri joni va lava a fambaka va onhela va tshamaka kwala ku hava ku munhu ta onheriwa miyela hi Makama there's no way munhu hi Makama loko xilo munhu a ri hava wa kombela hi lava va fani lava le ku tirheni a va na mahalani va kombela ku heboti anything lexi mi nga na xo xa peace job xexi mi nga ta hina ka xona we are fine mani twisisa so hi fanele hi hanya njhani loko munhu i vulavula na yena a ku nyika approach attack ma vona hala ka one room leyi hala vanhu lava tshamaka laha ne a va endle switina like so swi wisa safe darata so a va hlantswela goti ndichi ni va vitane kahle loko va makhelwana ma yi vona darata leyi mi endla yini va ku ma swo ku switina leswi swi ndla hi mi ndla yini leswi the way mi hlantswela goti ndichi va ku it's fine ni endle yini kombela mi susa switina leswi a va ni raselanga va vone a point leyi ni va nyikaku yona ku munhu loyi sweswo swi vulavulaka himpela hi ngwisela darata vanhu lava before hi tshama laha Mr Makama ne ni ta mi komba na swinepe xin'wana na xin'wana ni xa laha muti lowu ku na proof a hi ku vulavula ni mi komba proof ni vulavula ni mi komba proof anything lexi a va xi dya hala va dya ti-tin fish ne a va cukumetela laha fish a ni tshama ni dya fish mina sisi ni tshama laha a ni tshama ni dya xikota xa hlapfa hayi ku kumbe no ti kota ku a ni nge dyi fish mara ni va ku ni ku ri ku ni dye na siku leri ni nga ta dya fish a ni nge cukumeteli ka jata rin'wana ta chela ndzeni ka plastiki loko dustbin ya ka masipala yi hindza masipala wu hi oloviserini laha
ku na xi xo chela mathaka laha xa ka masipala hi chela laha masipala wu teka a swa ha ze swi lava ku hi hoxa ka makhelwani mara hi ku ni vulavula na voho a hi holovanga va swi twisisini ko okay munhu loyi swilo leswi a swi vulaka a n'wi onhela mara na case yaliya ya ti-tin fish a ni hi ku a ni lavanga ku lesa swilo a ni vulavulanga swo tala na vona ni yo teka swikotikoti leswiya ni ya swi cukumeta ni nga va holovisanga na sweswi ha hlamulana a ku na ku hi ku ni te mi cukumetela ti-fish ta n'wina hala jarateni loko mi heta ku dya yes hikuva ka nga tshami munhu it's understandable mara sweswi hi ku tshama vanhu a va hi onheli swi fana na mikumba loko mo ya hala va nike mikumba vanhu twisisa va na swifanana I wonder maybe swa tsakamisa mara hi ku hi ni munhu na vo I vanhu ni nge vuli ku mi nga niki mikumba leyo mi ni wisela derata and then ta va ni nga ha ri na vumunhu at the end of the day vanhu munhu I munhu hi vanhu van'wana ma ni twisisa loko va neka mikumba swi komba ku a ku na ndhawu yin'wana leyi va nga kotaka ku neka ko mikumba mara sweswo swi vuli ku mina na vona a hi hlamulani va tini rini va ta lomba xipidi I va makhelwana hala sistana hi lexi xipidi mara laya la hi le ka ZCC hi le Moriya laha hi le ka Jiwani Solimaka channel a hi le Moriya channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla Jiwani Solimaka I presenter Jiwani Solimaka vito ra channel hi khensini swinene hosi ngomngom swa endleka hi tlhe hi vuya sweswo a swi ta ni tsakisa ngopfu Mr Makam loko mo tlhe mi vuya mara at the end of the day hi ku channel leyi na yi tshemba yi na ti-viewers to tala yi ta xirilo xa mina xi ta twala ni pfuneni hi kota ku hi solve problem mi ni twa kahle loko hi khe hi khimeta ne a ni lwi na makhelwani wa mina no lava ku a hi endleni swilo hi ndlela ya right loko ku ri hi ku damu leri a va ri tivi a va ri cheleti a hi lweni ku a hi pfaleni damu okay ya twa inko Ntokoto Studios home of technology.